Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya। देवियों और सज्जनों, संविधान में अनशेड्यूल्ड भाषाओं में शामिल है गारो भाषा। सर्वश्रेष्ठ गारो फिल्म का पुरस्कार फिल्म रिम दो गितांग को दिया जा रहा है। निर्माता एना फिल्म्स, अनकॉम बुद्धा और जॉयस स्टूडियो की ओर से सुश्री इवा गुनमे रक्षक मारक को प्रदान किया जा रहा है सिल्वर लोटस। The film is awarded for its immersive rural storytelling grounded in folklore and communal tension, exploring fear, prophecy, social division through the sensitive perspective of a 10-year-old boy. और तालियों से स्वागत करें फिल्म के निर्देशक श्री डोमिनिक मेगम सांगमा का, जो मंच पर पधार रहे हैं अपने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए। ये है सर्वश्रेष्ठ गारो फिल्म रिम दो गितांग। Kipat garu kila priang burom yau Dominic Sangma kum ukhlawaj namar ka jingwanra nam wanra burom jongu ya ka jaj banriu garu ha ka ba ulayo ya ka khusnam National Award na ka kti jong ka president namar ka jing itanat jong ka film jongu rim dongi tanga ne ka rapture ha ka por bau Dominic Sangma u director bat ka Iva Gunme Raksam Marak ka producer ki One Pine Delhi ha ringkat ka National Award ki pat garu kilalej ban priang subha yaki ha jangjal ka badan hajan jongka Baljek Airport nang ni lawan shaw yaki daka kali ha ringkat ki babun ba ki kali ki basenran bat bud yaki terter tat hadu bandapoi ha sin civias kultura bat nang ni kilapen ko borom yaki ni ki armod nang ta la syai kasi ka arpun riu terik unailur ar jarapsan kin pelong da ka jingpun ko burom ka bahe ha moks bila ha ka por saw ji janmien ban ai ka jing itu kerpang ya ki senyang jongki ban kenti ya kariti ka dustur ki garo ka film jong u Dominic ka rim donggi tanga lani ka rapture kala job ya ka khusnam kum ka best garo film ha ka 71st National Film Awards bat ya ka ni ka khusnam lasam da ka president kari ka Draupadi Murmu Mamang kata ko na I'm so overwhelmed. Ditan kusyo kasrok nga katarang kon mantelja. Ya plakan ya chol ko manan yara. Isoli motani no ngani ang ade bebera. Aro na simang ni namgapas kanirang longen blake kainga. Wan deke dengtang situation ko singi favor na rabahani chane bebera. Urimen changsatai na simang sakan tikon rapture cast and crew ni palo ang nasimang sakan ko nang ni katong gamatchi betela. Simangnya lemcat suani tong ngenang na tong kamcat ko nga may na agasak kembekku tentang biap ngo award mo ba ko pera mo dele ngo award mo ba dokhango songthango datang ni jakji lemcat suani kon acceptance ko manan ya nang natangpat ko nga may na ang ni firm rangko Jakni Kementerian, Jaknan Tharia, Howe, yang ko tol mesukra naman kuja, hindi bang payah ko ang mesukra naman try kaya nga tentang struggle na bachi, solang sim, hindi bang bayan kasi mang ni ya dakani nang natalpat sang achievement nga may na simang ni bisarang ni jaksinda ke welcome anya nang nadiplongan more meaningful than anything. I can only give you an advice. One advice is that ang nisong de ripoyo what inigame dunga. Like ating dona na nga school si chonmat mo na so chonmat mo na ada ating duwe school si ya una
Lagi mau ni jangan nanti sekolah tinggal rak ane mana guru ciwa tapi mengkaro pada ciwa pada buta cok. Indi ang bayarang ko takpo ba ni? Ang ni pori ane ko mamang salaba tontongja. Aro ang ni jumang nekani rangko ang ni chancheni rangko ngablong ngen tak lerakya. Alo ancheng symbolically jengjolon airport pemo chengde baljek airport pemo wewe symbol yan simang jumang ko belat kani aeroplane kita caca yan ni belbo alo anga ko nakan ken tarang ba na simang ko hindi aga na manjua na sumamang ko ba tak na manjua. You cannot dream, you cannot aim daki mamang ko ba na simang ko. Don't let anybody tell you that you cannot do the things that you love to do. When even pangnan bebe rapo, there's always possibility, there's always a blessing. Ya gemeg kan isol ni patkan isa ni mga aba rachakaw ni gaman simang sakrak rakon. Believe, ang tango, may ko ba jat na, yano ni ikop kabo. Isarang ne, ya ko sana na simang na akan na ro umukon sakrak rakon nga ya na simang inambig pa ng saksoni na atong gis magsim tela. Thank you so much. It's so good to be back home. This used to be my home many moons ago. I really dedicated this award to the people of Garo Hills. Pin riu squat, ya các tiên là dòng pin đâm cam, ya cả ba căn kiêu các tiên khasi, các tiên là dòng ai kan roi kan pa. Ngidon ki kentien lajong Beleipat puri Bat penduk ialah kakentien lajong Kum kanuksa Kakentien barikor kamut arts hakakentien pareng Kakentien lari tipat kamut culture Kumta Yaka arts and culture Ngiyo da kakentien khasi Barikor bat lari ti Kibalong ru ki kentien ban kenteng khun Ubarikor ka lari ti Lapan mi da kapati CTV Nakamenta ka jingmentoy upat ba